Amunyaba ma miekua ane the gengeshous mama, the gengelistic mama, the gengelity NFA me asmisa ye gengema. Send me ye gengema ni nyina no mo atiefo nyina so saa na mo so ye gengema. Eruntino anopai ya papa na icha kotegu so no awo ba studio ha de na onyamedu intino ye twentwen na so kakra we bedu pe ye de eye nkwansensem no e de bebre eye adofo na same kasa yeso so no mefa kwanya yeso na wotwe mu ya papa elder Dr. Henry Hackman wode encheche bebre na de brain oni eye papa Councillor Lutrot na samo beka ya doc last week all sorry so no the ND na samo be kire ye wo ha nyina no eyensemfu kakra bi o kan sem bi the ND ye the floors do amfa floors na mamo say clue no o kan floors bi o say na wo ba wo behu na chese wutie last week ni ma de cheche ne ka wutiri mu enti wo behu na bebo no 100 Ghana straight or the chew o say wo ba ye be bisa wo ofra na ye bisa say last week doctor all sorry no okuni conclusion asem o kan ye di wie ye me the floors na ma as a clue o say utimi kan nyina ye mienu kakra bi pe floors na mienu bi ka ho onya timi hu na wo ka pe o say 100 Ghana cedis ono an kotoku mo de ma na ne enti o ye san so pese ohun say ne ya kire ye no utie ye amana ka wutiri ma wo de bebobra enye se utie program ne keke o say utie program no e ma ne ya kire na ka wutiri menti na watimi akai asema wo kan ye e de sorry so no enu nti no na wo ma eye 100 Ghana cedis no ama wo de akotwa wanum na ene Ghana sosoro ne ewo no ene se emofra ye wan yakayaka obi ne kuru nya ntokwa pe no de ni bra kwa wie ni baso obi ne yide nya ntokwa pe no de ni bra kwa wie ni ba no so asif se abofra no ene ko hihye se wo no mkope wo no ho da bi obi timi de abufo ko ne baso a de bi ekita ne bia no wo de bo no ana asem bi ebefi ne num bebe bia no wo de bo no ene Ghana ene ne yehu ewo ye mofra ho ye nyina ye nim na wotwe mu benedie ni awrahu aye di ye akwara mfie nkron a ne step mother ato sekan abɔ na makoda na atwa no na wonu man hwa bofra yi ansa mie ni kuro amfa amanita nam so amane ya meka sai abofra ne se dufu ya mia ayi free so ene Ghana sane ne amofra tefa ene Ghana minime nua bema Kwame Oboade ye de honkomo no so e de bebre mu na no amuro so na mefa kwanya so na madadofo nyina se won a wotimi beboa yen na ye de bramie mo ye meti so mpa edwumadie no e de bre mu na mia domo onyankopon pagya ne nsa. Come, let's pray for our children. A demo ye mabun come so na ye anointing service na so pepe ma mo fre ba ye nyina